ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi nginwan ramangi hakerdob yeng jongpi Kejing angnu jong uli Dr. Hamar Babiang Karluki benok senyang syaki imlang kasalang kamtam ben penek pensa yaki khana puriskam kala urlong hadim ki khon jong u kebekin thop u Dr. Sandy Aaron War u Eddie Vernon War u Elmer Raymond War baru Roger Osman War kelala ben pelat yaki animated folklore music video yang belai kerteng kejing syar ulai powdo hakeling khot ngiyap ke pra jong ni orang ba kablalong hakap pra trik unok pra arjar pausau Haususu Tham Auditorium Shillong. Laplai pat ba eka animated music video dau MLA Jokanong Kram constituency uba Arden Mela Besaiman ubla long kubukong san haringkat ke jenar lang jong MLA ke Maulai constituency uba Bright Star Well Marbanyang ubla long kubusumbut kongsan lembek wipat ki kinram ki London nalor ki bahaya ngasem bagi nong syakot ngobha. Haga ni kesngi ukon ningkong Dr. Sandy Aaron War lapin sngowi ke history halo ke jingim jungli Dr. Hamar Babiang Karluki ubla dan benta benno yu senyang benhei che usup janga thok katar bar kiwe la itiru yakni ke animated folklore music video share khasi department bar ke folklore department janga school ba nihu ba Don Bosco Museum Molai bar kumjuru shiki katu kan hi college bagi school janga dong ba Haga diga jok kesngi la pelat pat baru ika kot platho duk khun ba aru ba Eddie Vernon War. La ban kedau ba kani ka animated folklore music video kedai la penbit penbyang the way diga dong shna animation jangan jela ujak shram ki marak bala direct yaka du ba Elmer R War haringkat ke jing arab ba ke jing aibon jo dong shna film ba pau nam ke jela Meghalaya uba Pradip Korba. Nakwa menyetu iti ba kajing temu balik bangi le ya kali ka animation kajing temu kaba kampong sat le kaba ile ya kali ka jinshat mulai photo nakwa menyetu iti ba kali ka wei na ka project kaba ipapa ila kwa ha na du kipor ki pemenswa ba in depth ya kali project nak mau ya i ha ko bedang in ilalong bas motongat ban telang ya kijan ban thiet kijan second hand ban yo ban penriam ya ki parolok ki joki ki khulung ki khna ban yo ban le kai la kalong ke ke chishat lai photo la kalong utau ya au ya ran khat ban tuai ngayo i ya kan sir ki joki kaba I kwa ban le henrei kalat bat telenti kamgon ngas ngau sadut namar ba hot kibun kikam kibai ulale henrei leksi kala kamgon henrei semua pat ba kadon pat kala telenti hakidon katu kadi kidenta tiba leksi dari kejimpnya ngong leksi dari kejimpnya ke joblei kawa ublei untuk khabar wat pakalong khamslam kaporu henrei kadon pat ya kala telenti kaba ngila bentuk dia ya kibun kibenta kibalas surat da kajin songo kaba beli tu iti kadi kajin tu jong kadi ke project kajin syak la hogo ni kisbarat ha kapor bagi perkat bagi le ya kadi project nakwa orang kan syak bagi pemi ya kadi project om ban commercialize ngem kwa ban commercialize ya kadi kam ko jong ipapa ke ai ka ba ngi thu hi kalong na ka benta bangi kwa bangi no senyang sya ka timlang kesalang sya ka jela batwat la kalong sya ka ri jong i borok kowe namar bangi kwa bangi penne pensa ya ka folklore ya ka khana puruskam ka ba bon nangi ngilaklet khamtam ki khulung ki khina kata kisna na ka animation kaya ba tulong ingi bagi isna la animation isna la animation naman bagi yo i bagi khulung ki khina kata kismo na panpet ya ki cartoon bat kata hi de ke jintumu kabal lemba kali animation ngasmo de si kala ketik ya ki khulung bakin tip ya ka animation naman babun bakin tip so ya ka folklore ke jongi Idan ita jitu. Nakade
kejimpu ke ba agolong ba ngile ya kali ka folklore ngi kwa ru pangin no senyang syabaro kislam puli di badan kali ka jala ngi lagu ya ka khasi department ke school ba ning lagu ya ka folklore department ke school ba ning ngi kwa ru pangin ai so bhasha ka Don Bosco Museum na ka banta ba kinyo panbu khna ba kiwan kiwe ki bawan ha ka Don Bosco Museum kinyo ban tip siya ka puraskam jongi ngi kwa ba kade ka jiwa ba ngi penpoi lesen ra ha kade ka por ka banta ngi dan tak ka kade ki school ba ki college ki ba ngi khot naman ngi na ba ngi khot hele ngi kulang ba ngi sa penpoi ya kade ka folklore syabaro ki school ba ki college ki ba dan ha kade ka nong ba ni kong swa ba lesen ra ka don kala kelenti ni la ban penpoi lu syak ki ki jakare kata kade ka ba ngi kwa ya kali ke project nomor 2 ngadon ki parolok ki balaya na do kamensiam ke ekrai na kenta kene ke kam bat ada ai ke sungu ke bakrau iki bapa kene tu iki ya kini ki parolok ki balaya don benta ha kene ke kam ningkong ke ngasmo baga jim khulai ke bak kempang kolong ke bangakwa bangan ai kene syaiba prodi kurba ude urang ba udah ubalaya rap yang habo buon clear bagakwa mo mga nefu ipi kani to benta kabangan ne ngampoi pagkhat banan toy hakali benta to mga chuang lo wat ha benta kabangan ne sa kala ka thai ko bor le si kam dei ke chum khos ne jonga I will also request Jackson King please come on stage to come and collect nakarpat ya iba kala bakwal Pasalamat in Kiyo. Yang Profesor Dr. Desmond L. Khanmukla. Yang Profesor Josephine Kowin. Yang Wayne Media Partner Juni Kapati City. Tulisipun Beban Sarmahawat tulisipun nun nakapat yang para kadun ka Fraternity Arts Cine Entertainment Shillong but ya ka hello Meghalaya ibalik tulisipun Roger nakapat yang
Lantai Pak Jeremy Rinjan. Vice Principal School Learning and Partnership. Mawai Presbyterian College.